balima alinya kuma ala sago au sago ko General Sado Kamara ala ka hinala ko sali o kasanu dingembe ko Assimi Goïta de flek ko tako kaire tola Sado Kamara ka bien chama sejilen do Assimi Goïta bulu indirectement ambe ka enquête ka chama ka mais mon prévu bambulu Sado ka min dorbe Assimi Goïta bulu bi amena au détail di information flanambe utara ka galon tege mogo ye ko Mali ko attaque do kera Mali be ga kuma ina bele ko attaque do kera kanga sanu kilogramme keme fla ko chouena ko tero yota bila jaraka mogo ou ka porte-parole do bora ka démenti ko tiente ko lumata maya kuma ina mede anga sanu fengera ko d'une valeur de 14 milliards ko milliard tandani ko chinois ka société do ko kuma ka fenge depuis ne vidéo kala après ne ya ibusika pasi ça fait ne ya yo yere ka vidéo manu nga beka partager doro ne ya don mumbi ne ya enquête ke awa Mali est servi de renseignement à travers parce que servi de renseignement te mori beaucoup de boulot avec Assimi de boulot. Assimi de vagabond bla. Aka yere ka renseignement vagabond do bla ou ka kabule dondro ka taka attaquer. Mali on be ka kuma mfana ne ala che terotoro mani barake. Ni terotoro yake ou ba revendiquer. Mena fin flafo onyana ou ba ira ka fo ko terotoro mani baranke. Fin folo jume. Mali sanu boro te ko sanu be teme kilo fla ou be sabaka ko hélicoptère matata Mali sanu be transporter hélicoptère da nakacha awni ala cheni insécurité cléna ka sanu kilogramme keme fla ko ke mobile kono soracité ko escorter o ka attaquer ko agent faga mogo munu fana saramena tla ku togo fo awni ala chobe do ali fali kungolo la et puis tero ko koluma ke ou ma revendiquer fo bi tero shima boko li attaquer ke uyanga sanu mimene sanangoroba futara arabunu soro kata sanu mine nguye o filmer malien anga sanu mogore mata Assimi Goïta data scénario fladron ne boira wala scénario foro te dobre terotoro maboka fokoli yake au contraire uya bla ka pagi ça fait koluma sanunta deuxièmement ni Mali sanu temena kilogramme agado kandron hélicoptère de betata muna awma bla hélicoptère kono insécurité besina siraw tegelendo abet la kan sanu model bakat la ki inyi wore malionye ko o shwena ma shwende uya shwe kata fere arabu jamana deka ni vagabond de Mali kunabi mais amena détail do dola angana Sado Kamara ka côté la folo Sado Kamara uyere usura su raman nyogonche ugun keleme ka sanu dinga de kla uyere raman nyogonche u bebu ka parnu soro Sado Kamara ka mindor Assimi Goïta flek ataka odita ambe na ko bi ko o daire ma sisa et puis min croix fefe ka bo Assimi ka pourcentage ba bela bo kalama Assimi Goïta est le président le plus riche dans l'histoire du Mali ay war mu chouin politicien go bega war fara ngo ga Assimi ta bobi Malien ntena ndado Assimi ka war ko la kontu ba Assimi bolo abe arabu jamana mga ntena ndado la bifolo mais mena mun fo nyana ay Sado Kamara janfa wallahi ay Sado ka bien chama ni sejile mbe Assimi bolo traitement mais ambe ka enquête ka chama de ka ametla ka ndado la ni mun prévu tabulante kumuka mais na nyen tege da mun kise ka mbo tege be mun kise kenika ou surasu redama oh ou yerama kuye sanu dingen do kumbu yerama nyonche ale tarasado ta ko kuma ale bi dépenser la 100 a tarasado Kamara tata ko fara retaka awa al arman ko ni fona sa aba mamso ga ganforo la Sado Kamara kuma baluko ko la sa kelema beke 100 parce ale bolo ale te sa ala abale kumula kale te sa kuy bodono la lebe sa mo gore betan place inta ma to don parce iba don adama de mini kere ni mbiri ka dogodoro ibe son ko bema c'est ça o Sado Kamara anyo ko pagita yoro na anyo blay antena détail wore duka Malien ou bora wakati dola ou ye communication doke ou yere de bora ou yere ka journaliste ou da blade soft be olu de défense transition de défense ou yere ka journaliste ou de bora ka bla aita ibusiga pasi ça va be ou yere ka video manu ne a piéger ne bina kono doni quoi ne bolongo bina ka mogodo e ma ne ko video ke ngo bina ka mogoyo attaquer quand un convoi transportant plus de 200 kg d'or appartenant à une société d'orpaillage chinoise opérant dans le cercle de Kenyeba
a été attaqué par des hommes lourdement armés le mardi 16 juin 2026. L'attaque d'une rare audace a coûté la vie à un agent de la sécurité et a permis aux assaillants de repartir avec un butin estimé à peu près 14 milliards de francs CFA. Ndalo, Sanoun Chouenadi. Victime Mounou Fenala, victime Mounou Tokoyre Bemboulé Anno. Victime Kelembe Ko Oumar Kama. Afatoro, Abdoulaye Abatoro, Ko Oroki Traoré. Abdoulaye Kama, ou victime Floyd. Victime Flana, Ko Boubacar Diallo, Ale Samoura Anandi. Victime Sabana, Otoko Abdoulaye Traoré, Ale Samoura Anishegi, et Samoura Aniworo. Antena, Ambe, ou ka société Ambo Oro tout infolo quoi. Malé nous des victimes. Attaqué une Karachoko Jume. Mena nyafo nyana. Moga munu taraka taka sanu anga sanu mine binaka mogote. Binaka mogo taranga anga sanu mine akli bala e emirati mogo ka aéroport dogolim mbe. Binaka mogo taranu be attaqué ko ba filmer di. Binaka mogo Tom la souris aboka paji sa fo ugo ko binaka mogote. Ya rale de tero ka porte-parole. Tero yere ka communicateur ko tiente kolumake. Kolumata sanu mine. Malion gouvernement mouman kuna gouvernement vagabond de do. Yo de fana ni mo ngolum bla ka jamana marabe ketandi. Uye service de renseignement mo de ko om kagoulé marfa kume nunu bulu. Au lieu que ça de nunu bandi vagabond de quoi. Wallah ol de tara sanunta. Sanu chema sanunta tero mata amata sanfa mata duguma ben abe asimina ka mo de bulu. 14 milliards. Ou flek atako de fenta. Band ma fidango nunu biraka mo ngu be clear. Nyok mani fana n'est-ce pas boy ro de fleta. Ou le tara ka tara attaque organisé. Ka tara manu nunga sanu mine. Ka soro ki denga to firi extérieur la. Ma be de flo nyakoro. Chema attaque ya musoma ka uldake. Awabetla ko wartla o raman nyoche. Arama de be saka fembe tout no de fois mi gutanyana dondola etena ke prisanyala e iso mo mun placer fangala ni alaga kulu wala batando anache asimi gutane te kojugu gini nga nyasima kojugu kelemi ne ba nyasi asima o ye ka aka genga bo fangala no kerin kera kadni neta ala deli isenga kari iboloka kari olu tene olu ye jugu ya orole neta olu fo quoi peut-être ne bi se ka dimi nga kuma do fo mais atene kono quoi. Mais wallahi billahi ni gena bi akadni ndan go lade ne ba ala delika guerre ga bo fanga na parce que ici mais ni ete fanga na domina i so mo munu bla i ko la suma de malem tutui harama de abeka malum ke mo la munu taw fa abeka malum kula na matla ka sarola malingo na ka shibone teke kona ya fanga be yele ma de fanga be yelema fanga te to côté là non jamais Macky Sall la clé kabi fanga be Ousmane Sonko ni Bassirou de Bouloubi kasoro kumbe kasola e bagande nunu ta donc quoi nous e bagande quoi ou bolo coûte ça ou bolo coûte na bo président là fin do bi ba bla betla ka e rekele wallahi billahi fin do ba bla e bolo kibe ka kema warla me be ka ki yere la. Ne était dominant, ils sont beaucoup nous placer les deux, ils vont avoir des problèmes. Moi, maintenant, vous vengez.